A da li se osjećate zaštićeni od kada je predsjednik Vučić rekao da će da vas zaštiti? Pa to obavezno. Veliki oslanac imamo na Vučića. Mnogo na njega smo oslonjeni i tako ja mislim da će on da nas zaštiti i da idemo napred. Veruje Vučiću, veruje rukovodstvu Srbije. Stvarno su učinili sve za nas ovde i čine. I što se tiče stanova, i što se tiče školovanja, svega, super je. A da li se osjećate malo zaštićenije nakon što je i predsjednik apelovao i što je bilo? To normalno, kako da ne. Mislim, ipak znate da ima neko ko vas štiti. Niste prepušteni sami sebi. Mislim, to jeste. Ma Vučić se trudi koliko može. Izlazimo slobodno, krećemo se. Osjećate se dakle bezbednije nego što je bila situacija? Pa kad on kaže, mi se osjećamo bezbednije. Da vam kažem, jer ovaj narod ovde mnogo veruje njemu.